ama sata in phat pha ai musa pa pathing ka thangwa in tunia hi Bible study kani bol ngai na banga video presentation ka bol thailo ding ha in ai la phan hi mo man sa ding kanum po in video niau cha ka hin bola thudo poi mo ta khat don buna tunia ka hin bol ko na hi tu lai ta hin hi chi amazing truth ministry channel a kon hin Bible study banjom ta in aki bol jingin serious dung zui ta chi lai ta hi in Jesus Christa hung masang chana leisi na aban ban cha ni nunga thil su ding ho iwet jing lai hu in adi dia thupun le khabwa kona na sata tu la hi ikil lai ta hi ama sa Armageddon chungchang ka sei zo bana tua hi ong lung ding van Jerusalem tha le van le tha chungchang hi phate ke cha Christian ten ninunung thugu akinep na lim peng kha ini pau hi ini phone do ki de in ya chi ini ngai dewa ka tim no ma hi lungthima ki gut nei puma ini nga jing dewa tu na ka tip na no ma hi tunia hi subject lin ta investment lo dewa ja chu comment a ko na thudo poimo ta ka hin lang do in mi zo si het ding le adong ho het ding a jong tunia hi chi thudo hi poimo ta ka hin bol ding hi ye chun viewer ho zo si in pon thota ni ngai ki ti win hi chi thudo chui pi hami ti ti nga hi le mi thi ho a chon phai lang a chon siong le wangama koi ma cha chi nai lo me di ra jong koi ma cha chi nai lo wa hi le itu dana mosil eliza chu wangama ki mu the ham ti mi tam ta thudo hi in thudo poi mo ta le do ding dol ta khat na hin do kha je win na chung chi wa ke pa thu khain se ye ya chu hi chi thudo hi tunia don bu nai ne bol de in tunia hi ni danga ka bol ngai lo khat ATM channel subscriber ho le video ani ve ho zo si dinga hi tum ging neo cha khat ka hin tum num in classical music min thang ta alui khat hi viewer ho zo sia ding in ka hin bol no min pathin lo pi ne da ka hin bol ding ha in e chuni nga hi ti min zo ting la don bu ai ni bol de wa hi ole ke pa me pathin lo pi na chang han lang ele thudo don na chan lu ngal ta he ti win Bible hi vet ti nga hele pathin thuin ki chi ta na sei mi thi hi athi ting le hlan khwa ki chol in Jesus Christa ani ve ya hong kit ta ka gya hlan khwa ki chol wa jing a hi ti pathin thuin ki chi ta se vet san an Bible ki chi ta na sein zon bung ngal chang som ne le get hi chi dat ma hi un a je cho phat hong lung e chin khu ting le chon hlan khwa am zo sin o za ding hung tho do ding a hi ati thi a thin changa tholoi min tin thin mo changa tholoi ding a hi tia pathin tun ki chi ta sei na lai ya chi vet ti nga hi le mi thio hi Jesus Christa hung ta ka gya hlang khwa ki chol hi ati hi chong left Thessalonica thor khat bung li chang som gup nang ki chi ta na sin pa kai chu vantil pipu kin to sum kon gin to ahung nge ati chu je son ahung nge ti hi chin khu ting le chun Christa thio chang si hung tho do ding a hing lai i ho to ta khat a van wai ki khelwa van lai zola Christa to ki mo tu di wa hi ati ya chu pathin thu i vet ti nga le mi thio hi hlan khwa ki chol hi in wei ma cha van tu hin van gama achi tai ti ki munai lo hi a hi le ipiti da na Eliza le mosi ipiji van gama
Bible ki chia sei hitam ti hi mi tam ta tu do in Mosi le Elijah hi vet sa na lin ta nia pathin thu in ki chi ta ama te ni hi wangama vet sa na lin ta nei dinga ni pui ma sa nei vet sa na in Mosi hi I het bang wa chu pathin thua hi dan thu pi lin pen pi pa cho nei in the great lawgiver ki ti hi Mosi hi chuting ta le Elijah chu hi ki na hi le the greatest prophet hi ki nei ama to ma thim gau chunung le thupi hi phat chi sa hen lang phan hunglung di ke Elijah tong ki muloi Elijah la kau chan hi na sat je chu khunung ting le ta san sa te zo si hi phan ha sai thu gal kai na diu le pathina ki gut ai nei thin Elijah lagau in ehung vil kit diwa hi hi pathin thun jong ki chi ta sei janga hi yusmele ki bung li na jong ki chi ta na sei in Elijah chu hung ta ta ding hi point a hin la ama lagau chan zat ni zen chu phade ke cha Elijah chan ta bonga chu nang la ke I chan ni ti pathin thun ki chi ta aphot chin na khani hela chu topic chu ma hi ta in all the ani khaulim kit diwa hi in up to pi pen si EPJ ma te ni toy van gama omita mati van gama oma ki thein hon ji phem ti tinga le mak bung ko na khu sim tinga hi le Jesus Christa table mur sang chunga avo ki khela chu vana konin mi ni hong kum lai ati Yesu Mosil Elijah hi ati ya chu Mosil Elijah chu Jesus Christa chun mi him te alhat do ding dan le ka a mission ahung lo na pen pha te ke cha asu blet a pain ama pi jing dan che sa dinga Elijah to Mosi to thim gau to het to sa dinga Christa chu hi chi jana chu mul chunga cha ne kholi mai avo ki khial ni jana chu na ya chi vet ti nga hele Mosi Elijah het to sa mi ni dinga Christa na to le Christa na to su bulit het to pi dinga pathinin a hin sol te ni so ni he ya chu Mosi hi the greatest lawgiver ki dia ji chu Elijah hi the greatest prophet thim gau chung nung pen pa ani ki ti chu Jesus Christa ni via mi thing te hung pui ting le mi zat ni kyum ding in a thiloi ani kyum ding a hing na lai zo ni kyum ding ai a thi ho zo si zo hung tho do kit wa Christa to ki mu de vet sa na chu pathin Mosi chu a thia ko na ni kai thoa wan gama ni pui hai Mosi chu ite pathin a thia kai thoi na te hoi lai Bible chang ki mu ham mi tam ta lungdong mai the zut bung ko na hui sim tinga hele Michael vantil pipui Michael to setani Mosi long ki chu e ti hi chi phem ti tinga hele Mosi in kanan gam hlun zo lal na dinga hi chonsit ani bol do kha anom je achu satanin cho Mosi hi amada na an ki gel sing lai hi ya cho thi thia chu satanin Mosi chu ama adinga ki sa ki la gun ein la Christa in Mosi chonsit ne se ngai dama pathinin acha asim lam chu acha Mosi chu acha asim lam chu an het lo hiding dan hin ya cham ma te ni ka chu contention kiti ki chu na chu nom kha in izong le wang phat tan hu hing pu Michael chen Mosi long chu anila zo ta in ya chu athi na ko na kai thokina Mosi wan ga mani pu hitai ti a background story ko na ki mu do cho hin hi mi tam ta alung dong zo na la in tin chung chang thu hi yong na pathin thwa ko na thil tam ta hi vet ti nga hi le I chung chang thong sei ding len ta zaw ta om na lai in yong na het be lam pe thina kan sei chui phem ti le pathin Mosi a hing athia na ko athina ko na ni kai thwa wang ma ni pu hi ti tu na ka sei do nu mai athi sunga wan gam chi hi lo he e chu athi sunga wan gam chi a hi le to a lei sina lunguma alhaga wana tia isei na lai wa hi le Bible thil tong ki kal dinga he ai chu Bible a hin mi thi koi ma cha wan gam zon om po ati zon bunga chang som ni ge chu sim ti nga hi le phan hung lunge ati hi chia chu hlan kho am zo sin oza ding hung tho do ding a hi ve abong loi tun sot thim mo chang na bong loi thim changa tho tun sot thim changa tho ding a hi ti chu pathinun ki chi tai hi le ya che Jesus Christa hung kit ta ka ge a hi mi thi hoi koi ma cha wang ga ma chi lo hlan kha ki chol khin in hi chu Mosi na pal ke thai lo ding a hi chule mi hi me thi ti ngai na pathin ko ma chi in tun sot pathina wa chei jing tai wan ga ma ti mi tam ta na sei jin tu la ya thi vui na mun ai chi ji ting long le iso pi pau hi tu a hi pathin ko ma chol do hin thing lim dam nu ya pathina wa chu ya nom ta me tai ti mi tam ta ki sei ji mi tam tan ki hil na le ki hamun a ki nei ji ai la so pi ti Bible tu hil chi chu hi po in sam number za som nga chang som la ki som la se gi ju sim ti nga hele
mi thin pakai awa choi ngai po ati ki chi ta chu sei mi thin pakai awa choi ngai po ati mi thiu ho in pathin awa choi thei ta lo he ti chu ki chi ta tu nai ki mo in ai la krista hung ni geya amoi ran kha ki chol in pathin iwa choi kin ediu chu pathinin Christian ani veya mi thi teng puya I tho ki ni khu ting le ta chu pathin ba choi na ki pan ding bo he ale Elijah cho hi ki na hele Krista hung ting le a hing na lai ho ani hing na lai ha a hing lai changa Krista lampu ding ho chu vet sa na hi ki he ti e bai thelam pe na tu na ka sei do no me ya chu Mosi le Elijah hi pathin vet sa na ding lien ta ne ya ani pui do he ti ka sei do no me so le het thim be ne diwin Bible a hin ama sanyong kan sei jing tai pathinin athia ko na tho do hi thusim som la ni ta mu the me Bible pumpi a hi wala bon ai sei zo man lo de in Lazarus so bong chu ve vin lang Dorcas so bong chu ve vin lang sunem khuwa Elijah na tho do me thai nu cha pa tho do chu ve kit leu chun hoi tan ve leu chun mi thiung tho do zo se hi Bible to ki kala thu sei khat cham lo ai Bible a jong athi a hing kit anom ta ngal tho ai wanga athi hung hing kit hon kam chang ma cha sei khalo wangam thong sei khalo meidil thong sei khalo wa ahen la hi to ki kal kala chi hon tu na ki hil na chum chumi sei wa Bible sanga mi thio thu sei ta san pau hi wanui lai si na sadan mi him tam ta apui mang na pen hi ding he ti hi tu na ikichi thene dewa pathin thua ikil no mo he so pe teo mi him a thi ting le a thi lo to bonga gela wangama a chi in meidil a chi in munchum khan a hin khu nei ve ti tama gel na hi pathin thu sanga satan tu sei ta san na hi pathinin Adam ko ma chun Adam le Eve ko ma chun na ne ni le na thi ding he ni ti he ana satan chun na thi ta ba lo ding a hi ati tu nei satan na thi ta ba lo ding ati pa ji ta san liu ham pathin na thi ding he ti chu ta ita san liu ham hi chia ko na spiritualism ki ti chung ki pan ai ya chu vanui le si ki chei ni ti jong le satan hi ji spiritualism mang cha hi mi him tam ta pui mang na de ya chu thinung thu dol chung changa hi Bible say kalwala ichon lo divin ta sanna ine ne lo divin tu nya hi pathin tho kho ta ikitil no ikitip na no mo he tu nya hi pha cham cha iga ki hil no mo hi in chule ki hil do zo siu chi he thim so ke du ka ta san he pathin pha thei bo pi han lang chule ka chei ma sangin thir ka ga ba sa no men ichi le kha ka choi no mu de ka ta san ni ichi hi Bible topic zo si na vet sa na 10 commandment chung chang hi in meidil chung chang hi in ei aban ta le happy marriage chung chang ho hi in aban ta le mithi chung chang ho hi in aban ta le chon sin hung kun ho hi in to abona dim set na topic zo si dim set ei Bible subject chung ho jong hi in chule prophecy chung chang ho jong hi abon cha kim so ke hi in chule chile kha ho jong hi na mu deu ka ta san in ka khot akiti thimin chile kha ho jong na mu deu ka ta san in Bible study adinga lekha bu hai mo high quality paper nga na ki sim ta le vet no mom ta picture ho jong hoi a hoi thei jinga in picture hoi ta puma athu jong hoi ta hi ta bang thu ho hi mundanga ki sim do khala wa hi in hi cho hi study na bol bookim so ke nom wa pathin thu ne Bible thu ne chit set nom wa hi le so pite ho hi cho na mo ngai dana sei po in Bible to ikinai theina diu lampingan ako mu na zo hi ti hi chi study ga ka phun no mi hi cho na mu nom so ke wa hi le amazing facts ministry amazing facts Christian media website a lot ven lang Google ani type leu chun na mu jing de in hi chia chu chi website a hi cho zo si hi software jong ki download thei so ke hi ale khabu ma mo jong na dei wa jong let na ki order thi we na hi cho hi tam ta na mu me thi ai la Bible study series khat hi ti ka sei do rom hi khat bo se ka pia hi le nang mo chu no I bon cha khat khada khop thei lo hi chi za ta bong hi mi khat bo se adik ti na hi na ya chu serious link set hi in hi za topic hi za jong hi ai ho YouTube channel jong ki sei do zo nai lo hi ya chu English he a asim thano ho zo si in hi chi website a hi cho zo si ni sim thei so ke hi ka sei do no mai chule koi ta bang Bible la topic subject I tong subject hi jong le he chin no ma Bible reference dei zo sin he chi hi Bible handbook by
Stephen and Haskell kiti le khabu hi amin hi chikin jong software pat aka download a kani print do hi in Bible study le khabu hai ta hi in koi jong le Bible reference de ya Bible study guide bolnom de ho zau sin hi chi software an ki download su ke yo ero le adei de in hin contact wa kinong software ka in thia nan ki print the ti ka sei do nom hi ni to bang Bible study guide ho hi mun zo sia ki mulo hi in Bible hanom tan tan le pathin thu khol tan tan ho ko na bo chu bo ki muzi hi ye chun athano mo zo sinin contact theu hi chi chu tu nia phat chom cha phat ka hin man hi in akit ting le Bible study video presentation aban jom ho in ngai kit ne de ni ki go hi ti vin tu nia jong phat chom cha na ni ngai pon tho ta ani ngai ho zo si chunga ki pa thu khen sem pathim pathina bo han lang hi channel hi kukinam pi adinga thuta phongno tu le Jesu Krista hungkit na ding nei sa tu channel hi theina ding ibon chawin panla su ke hi tivin pathim pathebu pi tahan ti hi tu na ka phon do no me aki pa